koalisi dan kalah lon kaji. Jika menang Ombus, Aceh bakal kesesatan. Gereja bakal jai di negara Aceh. Yang menyo lewat Ombus kalinya apa? Bakal tedong gereja-gereja di negara Aceh. Nak ada pu? Syariat Islam hanale berguna singo menyo Ombus tu. Syariat Islam hanale berguna gelepak kau membalik-balik draw tu le kena. Yang perte pajuh harum dum perte pajuh riba dum. Yang kajak pakai draw no. Tengku kaplat dum. Yang kalahir di negara Aceh nyan ni le sama le gede. Kon bije draw nian. Sampo hancur duh sejarah mutua. Yang ombusnya awak hapus sejarah. Bahkan yang ikut ombusnya ulama-ulama suhunya awak hapuskan sejarah yang ulama-ulama sufi. Ulama-ulama sufi yang pesahih awaknya. Kan ulama tastafi dengku mutua. Yang awak hina ulama-ulama sufi du memang perte yang sokong-sokong ombus. Nak ada bu? Awak pelikut sejarah Aceh. Bahkan hantam pernah dikembangkan perjuangan Aceh li awaknya. Pernah jelas. Kadang-kadang jelas, minyak jelas, tapi jelas tu. Berhati-hati saya dalam doa. Yang ombusnya, hati-hati. Baik sampai singoh, terjadi hal yang kon-kon. Baik sampai terjadi hal yang kon-kon kalau nekalon. Kalau nekalon pakiban watejih berjabat ke PJ. Tak petren PJ gop tak PJ na kurung aja mengaken jih bajing dan kurung aja lebih bak kape laknat tilah but di yang kadi pebut. Samu haram konser di puduk nama nu baju nama PKI andai kaya di Dangro Aceh berdemi Allah berdemi Rasulullah kubuh bau tak. Oh soal hukuman mati hana apa-apa. Dia pegat madi. Anak kabuh yu melempap lumo ke. Lagi asal. Baik dipilih kafe meja krong baik dipilih dengku mudoah. Kaplat yang bermerek Islam baik ni pilih di negara Aceh. Jaitat ino yang kan menyimpang dengan agama Islam yang perti ulama-ulama yang sokong ombus. Yang ulama su perti pajuh harum pajuh riba pesapat peng hak ni yatim perti publo peng ija kafan na mandum minan perti publo pajuh peng jakut nainan mandum. Nainan mandum sedram tuah. Jadi berhati-hati. Hana suah ni jak pilih. Harum ni pilih le urung don yang ombusnya jika pejuang. Jika pecundang urung perusak agama Islam tengok, urung pedang gereja tengok di negara Aceh. Kalau ditanda tangan ubena proyek si kurung boh proyek yang kasah ditanda tangan leji. Nana depu. Pun nak rencana tamah long. Nak rencana tamah long. Kadang nak rencana tamah long silakan ku dua singo baik bak keluar long. Kenapa ni harapkan ni no? Ni harapkan mutuh na ulama. Tahu ulama yang? Tu je pegah dah ulama. Piuh tengku mutuh. Seorang alim ulama tidak pernah berani mengatakan diri sebagai ulama. Tapi apa lewihnya kau berani tak pegah dah ulama. Kan hirun deh. Baru setakat ngadayah yang tabuhnya pipeng tu. Derma gop dum. Infak gop dum. Yang KDB. Pegot bertham. Wate kajut keluar dayah tengok. Wang muka ke sekian-sekian. Dia di tenggung dua. Dia kaya tipe. Dia oleh perti ulama-ulama tastafi. Yang ulama sesat dum. Yang bila ombus. Perti muka-muka tipe kulit bui dum ulama-ulama yang domba pihak-pihak sahut ombus. Lepas deh bang lembah. Berhati-hati saya dalam tuah. Paling bahaya nah sabah ulama paling bahaya yang menyotiko menyotungik pajuh tungik pajuh yang cocok tabunan kon ulama ululhan payah tabunan kenapa kon disebar dempu je dikias dempu je pun tak pilih apa-apa yang pak panai bijah je panai gelegong dia hanya lagi raya kadang pat kapam nangkut dia Aceh dia leh kemah beri dah.